Otumfuo achiame media ni die ni ahobrase esre na mekasa mesro na obema ya nana Otumfuo osetutu otikokoso ye gina ha ye policefoɔ a ye fi asanteman mu anase ye som asanteman ebe na kakra ni na ye nua baako Otumfuo nana owusu ansa waya dwuma wa ha sese o Volta region friend o se na menua mo eno amutie news ebi so amutie ebi so omo antie eno o se mo amutie ye omo antie o de memete ye ne se ye na netwa na mo bi na wasre ne nana mo nyina se ye nso na sen enti Otumfuo nana mo amowo police mu ye nkeka ye ho ne emeso ye nana asen no Otumfuo nana mo no nso yewo omo akwa homgie mu police for omo asom akwa homgie mu yewo senior police officers na yese police for mpanimfo ene yewo junior officers nso ye nyina yaka ye ho abom yamfa ehye ama obia de obia ho odin betumi ene yekeka ye nsa bomu tie ne ye frame mama tiwa adodankwa Otumfuo nana prekope migina o manemu minua pani George Mensa eka me ho epanifo ni bi ne yewura Kofi Boachi a owa homugie mu waya dwuma wa happen yewura Afo Boachi ono so kan ye ho Mr Duku ono so ka ho ne foforo nyina ya kan ye ho abom nenne ye gina ha kakra ye tumi akeka bom ne ye 80,000 Ghana cedis Yensa Konfuanochi Hospital yare no yentimi nhwe ye nana nko ana wonko enti ye de banker draft a efi Otumfuo nana mo police mu ye fi asanteman mu ana ye som asanteman na we ye de yensa aka ye besa babiu ni abeso ye nana mu ye sa ba ya ye kita chiamefo omobu anwade a ye de mo omo Yesa kita broninsa pantu miensa aye de ba beka Otumfuo ho yesa baabio a ne yesa beda Otumfuo ase afutupa ode man ene odi 25 years nso ye nyina ye bompa ye se nyame ma na ahoden kwatenti ahoden wom na wontumi nya enwuma pa ne yesa hye ne bo se ye Otumfuo na nemu a ye som ewo police mu no ye ngu nanimu aseda ye beye dwumaden enkanka se election bebe ye nyina ye hye ne bo se Otumfuo na na bi o police mu obeye dwumaden ode kunokre ebeye dwumaden na ya bo obi ahoban na edi enwunyam ama yewura na sanka asanteman tie bae a ya no disebini Monsieur vous said de nana mo a obo akosi ese no omo se omo ko abom na omo pagi ba akoka cho mse Matthew Dawro bi a ekoso Matthew omunti yewura otukoko so se konfono che efi adwoso eyare eti konfono che no a ese de ba yade no yare abele na se be ko hono mo wonya yare sa so mu nyina mo ke ka mo bomu omo ka mo bomu no adawo mebru omo ese meba ne abeso wasene na de wo ye no aboma asanteman akoso enti omo ahomdie mu eno omo awon ne ahomdie nya ka bom ene nana no mum sabe na be gye wani mu hayi so omo de bas kanis kano million aha nwotwe Ghana sikano fufui 80,000 Ghana cedis ado eno ono ti asesa so ado mebru no maka bomu no mo de beso wase no na nye we nko ado mo promochi na ado mo sabe ka bia no mo sabe ka ho na mo shobo se ado mebru na nanu mo a obo kwadwa sagina so no e beko so asom no mo de no kredie atina ho ahye wodi monyam titru abato a eba yi omo nyina eto mo se omo nyina beto mo asi ho edi no kredie dan sebe enkodin aboa sebe ya wasom dwi a open na santeman ene Ghana man no ebegina ho omo de wase no wushira boko so shira wo mo omba ya eye snow sa ho pantu ensia
Tonto miensa Adam mebru oda bompaya ma wo mo na do mo ye bia so yenkoso Adam mebru ona na tiwa ede di omanimu Adam ma to heba ejon Roma tidem sikai no me commissioner of police Mame Atiwa do dankwa na se say me na me hwe economic and organized crime office no me da me down no Ugodasi Ira Wadaroma, Commissioner of Police George Alex Mensah, retired. Ugodasi Nana Wadaroma, ACP William Boatin, me wa Ashanti Virginia. Ugodasi Nana Wadaroma, Chief Inspector Gloria Kakari, Legal and Prosecution, Tema. Ugodasi Ohine Wadaroma Ebru ye frame Regina Minta, Superintendent of Police. Me want Human Trafficking Unit. Me sign a crime officer e Ashanti Central District. Ugodasi Nana Wadaroma, me de Owahene Kachiri Sedo Champon, Chief Superintendent of Police, ne Asokwa District Commander. Ugodasi Nana Wadaroma, ye frame Lawyer Lloyd Bedu. Me na me ye police mranim ni a me hwe bekwai Opemsuo. Ugodasi That's Yewra pacho ye frame akosi entwibu asiako enro ya me nana bi sia de pani wo menchia fie ha wadumti ye se me ye adwuma wo bekwai Ugodasi Nana Wadaroma, Onana Chief Superintendent of Police, Sheila Kese Abeye Backman. Say me na me legal officer ewo Eastern Region. Ugodasi Nana Wadaroma, medin de subtenant yaw nketia eboa mekwa ahomegiem. Ugodasi Nana Wadaroma, medin de Chief Inspector Amache Augustine Menchia Station Officer. Ugodasi Nana Wadaroma, me de Felix Boama, investigator, Menchia Station. Ugodasi Nana Pacho Wadaroma, your friend me Unam Gao. Me were economic and organized crime office. Ugodasi Oseche no Say, what do you mean? Nananom, omiempre aprosifo mpanyimfo ye. Yempre wanoma. Yempre police mpanyimfo ye. Edo tuwa kono tuwa no aswai. Mo chansa, mo twen. Edo tuwa so na masi. Omo enya do aka bomu. Say the no mo le se mo nya do so baka mo bo busa de ba ko. Konfono chi die ma be ye de na mom monka mo mom ye. Say konfono ti de mo be ye eso we ni na ko ye ke mo maka mo no. E wa se mo ka mo yi e ma no. I was sent here make us. O se se be ka mo wa ka se mo ka mo ye ma no. E wo senti a wo ka sa. Yen no ye hu wo baby e be wo adwuma baby yen no ye. O se sante fo ye wo baby a ye no ye mo wo bi e wo no. No mo le e so kuma. Tina make us and pass mo kan bom konfono chi de. Yo. Let's me percent trasa. Se se be no ka bo mo se se be ade ba ko ya. No ma ko ko ti de dia. En ka bo ya bi ya ni ya di ko pa pa. E ko mo ka no e se e trasa mo mo na o hu. Aka de menya museye no. Yo. Memmo sa pe mu nuan meka ho pia ba nam ne mo atra de mo akasa wa. O se be ka ho de. O na hu museye no. O be sa pe o be mo ko ni ma ka no. O ko ma zo mo do mo me no mo bu ndara. No mo atra de mo ma kasa. E wo senti a meka sa. O se ya dia e nya no e wo senti a o kasa. O se na de me da se me hu yen.
nanso deɛ mpɛsɛm ne yɛyɛ no nyɛ wei a mepɛ ne dɛm nam ne yɛakasa Ramsay Presby. Namoke come home. Ramsay Presby.